Ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza amazi isuku n'isukura WASAC kigaragaza ko umubare w'abafatabuguzi wiyongereyeho ibihumbi bisaga 300 mu myaka 30 ishize ndetse no kwegereza amazi meza abaturage bikaba biri ku kigero cya 82.3%. Ni inkuru tugezwaho na Jean Paul Turatsinze. Kubaka inganda nshya zitunganya amazi ndetse no kwagura imiyoboro yari yarashaje ndetse igasanwa no kubaka ibigega nk'ibi bibika amazi ku bwinshi n'urugendo rw'imyaka 30 igihugu cyashyizemo imbaraga mu rwego rwo kugerezaho abaturage amazi meza, bikanabafasha kwirinda gukora ingendo bajya gushaka amazi meza hirya no hino mu gihugu. Bamwe mu baturage bavuga ko iki ari igitekerezo cyiza cyangwa se iterambere kuri bo kuko amazi yatangiye kubageraho nubwo bitaraba 100%. Abaturage benshi begerejwe amazi, imiyoboro ikavugururwa ndetse n'ubu bikomeje kuvugururwa, mbese n'amaso aho unyura hose urabibona. Abahabwaga amazi bari bake cyane, amazi ntagere ku bantu ku bwinshi, ariko nyine byangije n'ubu abantu benshi bafite amazi ndetse abasigaye nabo hari gahunda yo kuyabaha. Habagaho no utuntu tw'uturiba mu bishangwa abantu bakagenda bakirirwayo, ariko ubu ngubu amazi araboneka ku giceri cy'amafaranga 20 cyangwa se 25. Ahari menshi iyo ufite amafaranga 50 y'u Rwanda ubona amazi. Amazi twabonye kubera ku bw'umusaza wacu Paul Kagame, kuko ibyiza byose dufite niwe tubikesha. Ibigega birimo birubakwa, ikigega dufite ka Muhanda, ariko dufite igihara kwibimba, hari n'ikindi kirimo kubakwa ku ijoro rya Kamonyi. Ubwo byo byose ni bishobora kuzaduha amazi. Kubera ubwiyongere bw'abaturage n'iterambere ry'igihugu, abakenera amazi bakomeje kwiyongera. Ibi bituma mu gihe cy'impenshi hari abatabona amazi. Mu bihe bisanzwe nkeka ko wenda Nyabarongo ari ishobora kudusavinga tukabona amazi, ariko noneho mu gihe nk'iki ngiki dutekereza ko hari imiyoboro imwe nimwe bahagarika kugira ngo wenda inganda zibashe gukora, kuko haba hiyongereye wenda nk'ibikorwa byinshi bitandukanye bikoreshwa n'amazi. Bityo rero mwadufasha mu buryo bwo kugira ngo buri muturage wese abone amazi, mu kongera ya miyoboro kugira ngo tubashe natwe kuba satisfait. Umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe gukwirakwiza amazi isuku n'isukura WASAC Professor Omar Munyaneza agaragaza ko mu myaka 30 ishize kuba abaturage bataragerwaho n'amazi 100% bifitanye isano n'iterambere ry'igihugu. Twagomba gukora amazi tukageza ku 303 metero kibe ku munsi, ariko turanje turi kuri metero kibe 329, bivuze ngo twarenze cya gipimo cy'amazi twagomba gukora. Ahubwo ikibazo cyabayemo impamvu tutageze ku 100% nuko igihugu cyacu iterambere ryarakuze mu buryo bwihuse. Ugasanga niba twarateganyaga wenda kuzaha abaturage abangaba amazi, wenda hagiye hazamo nk'inyubako imwe, ikaza iyo nyubako ikeneye amazi y'abaturage tutigeze dutekereza. Bituma rero rya 100% ritagerwaho, ariko mu by'ukuri amazi twagomba gukora twarayakoze ndetse turanayarenza, n'imiyoboro twagomba kubaka turayirenza. Ahubwo ikibazo kiba ku iterambere ry'igihugu cyacu ryihuse cyane kuruta uko twabiteganyaga. Uyu muyobozi avuga ko kuba mu gihe cy'impeshyi abaturage batagerwaho n'amazi meza uko bikwiye biterwa n'impamvu zitandukanye. Ibi byose ngo bizakemurwa n'inganda nshya zigiye kubakwa. Hari ibikorwa byinshi bakeneramo mu gukoresha amazi, hari abawuhira amajaride, hari ababoza amamodoka kuba yafite, hari abashaka gukoropa. Abo ngabo bose n'ibindi bikorwa bitandukanye bakora bakoresha amazi y'imvura, none bakatwunganira. Usanga bose bashaka gukoresha amazi ya WASAC atunganyije, none ahubwo ugasanga nubwo bo amazi bakenera yiyongereye, ahubwo twebwe tubaha yagabanutse kubera ko mu migezi no mu masoko tuba tuyakuramo usanga yagabanutse. Ariko tukaba tugifitiye ingamba dufite nuko tugiye gukora ibishoboka byose dukomeze kwihutisha imishinga dufite hirya no hino mu gihugu yo gutunganya amazi, ndetse iyo turi gutunganya turi kubaka inganda nshya n'ibiki tugenda dushyiraho n'ibigega. Noneho bya bigega binini dushyizeho ugasanga mu gihe cy'impeshyi dufite amazi ahagije ku buryo kuyaha abaturage bitatugora. Ni nko mu karere ka Gatsibo aho turi kubaka uruganda runini dukura amazi mu kiyaga cya Muhazi kugira ngo abaturage ba Gatsibo na Kayonza tubashe kubaha amazi. Dufite uruganda turimo kubaka kuri Kivu Belt kugira ngo abaturage ba Karongi ndetse na Rutsiro nabo bashe kubona amazi. Dufite uruganda turi gukura amazi mu kiyaga cya Sake ndetse na hariya Ngoma kugira ngo abaturage ba Kirehe
ngo mabashe kubona amazi. Hari uruganda tugiye gukora kuri Kagaga kugira ngo ikibazo cya Muhanga gikunda kuboneka mu gihe cy'impeshyi kubera iriya rugeramigozi ikunda kudutenguha ugasanga amazi yaho yagabanutse. Imibare ya Wasake Group igaragaza ko mu mwaka w'1994 abaturage bagerwagaho n'amazi meza bari 26%. Uyu mubare warazamutse muri 2004 bagera kuri 60%. Muri 2014 bakomeje kwiyongera bagera kuri 70%. Kuri ubu bari kuri 82.3% muri 2024. Biteganyijwe ko muri 2030 abaturage bose bazaba babona amazi meza 100%. Abafatabuguzi bavuye ku 13,500 mu mwaka w'1994 kuri ubu ni 321,115. Hubatswe inganda z'amazi 21, izindi 11 zirasanwa, bituma ingano y'amazi atunganwa ku munsi ava kuri metero kibe 78,884 mu mwaka w'1994 agera kuri metero kibe 329,652 ku munsi muri 2024. Hubatswe imiyoboro y'amazi ifite uburebure bwa kilometero 14,961, ni ukuvuga yavuye kuri kilometero 1,683 mu mwaka w'1994 igera kuri kilometero 16,644 muri 2024. Jean Paul Turatsinze mu mujyi wa Kigali.